بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سقطنة إن حديث كتاب الأربعون السفرية أمو إنتيب سنبوك عالم دكتور محمد ابن عبد الرحمن العريفي. Miabot na kita niyo pa hadith ikang putag isa. الحديث الحادي عشر. لا يصطحب كلبا ولا جرسا. لا يصطحب ayaw magpaagad. لا يصطحب ayaw magpaagad bang magtulak-tulak kalban iro wala jarasan damikyanin jaras amin bagting mani pagsagnat ha mga liog si mga binatang magkatingog siya bagting tama basahon nato yung hadith bang baita. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. رواه مسلم. إن كان أبي هريرة رضي الله عنه سبنال تدين رسول صلى الله عليه وسلم نقسب ده عرفان استمع. لا تصحب دي مغد من فعل الصحبة يصحب. لا تصحب الملائكة دي مغد ملائكة رفقة أمو إن همنا رفقة ما نسيا nag-aagad-agad fiha kalbun aw ndayn doon hatumpukan nila kalb iro wala jaras damikyan aun bagting kami magkatingog biabel yan. Naam. Yung malaikat aun mga malaikat miya magadkat o magparihala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa yursilu alaykum hafadhah. Parahan kamu sin Allah Ta'ala mga mamamarihala malaikat hafadha. Jama' sin hafiz yahfaz. Kaybanan ayat lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfih yahfazunahu min amrillah. On mga malaikat mu'aqqibat. Murul kato haunahan hatay kudda yahfazun sila'y magpaparihala daing haamuin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hadaak sin Allah ta'ala. Yung mga malaikat, miya magad, magparihala ang mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sakaling mga malaikat yaon, di sila magad, mamarihala, ang mga manusya, nagpaagad sila, iro. Di sila magad, tamam? Haamuin mga manusya, rufqa, nag-aagad-agad, nagbabaan-baan, nagdara sila iro naam ibansin aundain doon jaras in jaras amo na juljul amo in hipagbutang mga liog si mga binatang bang sila himiwal magbagting magpanaw magbagting mabiya do bagbus magmusic dahin do naam asabab yan ng mga malaikat mahukaw sila simbihad maghihibok magbabagtingan dahin doon, mag-usaw mga iro magtanghol in malaikat, di sila makad ha mga bihadto. Atin yari sila, amuin mamarihala ha mga manus ya nagdara, iro iban nagdara, amuin awang bagting niya. Tarifun al-jaras, amuin bagting niya, bel. Jayid, kanda pagtulak-tulakan mo kung kamo duma mga iro, at tawakan uno-uno na, tawakan maghibukan kamo rin doon. Yung malaikat, ma-disturb ang mga kato, di mag-akad simbihad. Kapasaran ka. Pero mamarihala kayo.
طيب. In hadithang po tagdua. Tawdi'ul musafiri wad du'a'u lahu. Tawdi' maka na tunay natin sin tawdi' wadda'a amuin kab hikwan niya, kabtangan niya, baytaan niya sinaming kabtangan pamaid-maid. Al musafir sintao magtutulak-tulak bisarahan niya, baytaan niya muin kabtangan pamaid-maid. Wad du'a'u lahu iwan du'ahan niya. Siyun natin bihad to amuin duahan mo in tao mang siya tumulak man kalong mo piyari hala sin Allah Ta'ala iban palutuan mo siya bisara pamaid-maid marayaw. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك رواه الترمذي. من حديث إنك أنتونها رياض الصالحين. لأن كان عبد الله بن عمر كرضان سلسل الله تعالى إن أغنيا إن كأونا سن رسول صلى الله عليه وسلم يودعنا. ما معنى يودعنا؟ pag hatod kami iban sarata amuin dilan niya kami kabtangan pamaid-maid mga muin kami magtulak yuwaddi'una. Naam. Fayaqul in akhi kamo sin Rasulullah in duaan niya kamo astaudi'u Allah dinak. Hibiin ko pa Allah Ta'ala in agaman niyo. Ay bima'na bangman piyari hala sin Allah Ta'ala in pag-agaman niyo hawnu kam. Wa amanatak iban sin mga amuin amanat pag-amanat kanyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bangman maparihala niyo. Wa khawatima amalik iban hibiin ko Allah Ta'ala in mga khawatim amuin mga hinapusan amal ni bangman kamu halawom pag-iman da. Mati maksud niya tinya bangman kamu hinapusan sing kabuhiin yung halawom da pag-agama pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipamin ko ito katan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab mati mahal kahamano siya amin hinapusan niya. Naam. Namang aun tumulak amin ito ni pamaid-maid. Amin ito ni paluto mo kanya pamaid-maid. Astaudi'u Allah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Hadithi kahang po tagto du'a us-safar. Dua abang kita tumulak. Engkau tumulak, siyun natin dumuha kau. Yarin dua. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون رواه مسلم. دين كان عبد الله بن عمر رضاء سلسل الله تعالى سبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره بangsiya tutugna ataasin unta niya. Yun na siya ataasin unta niya. Mahantap na, matanam na, tumulak na. Kharijan ila safar, gumawa siya tumulak. Kabbara thalathan, tumakbir na siya makatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mangkaw tumulak, tumakbir na kau makatu. Sumakat na kau mga tas, lansa, kapal, atau bas, muna ni pamung mo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang pamuhiruain ini. Subhanalladhi sakhara lana hadha. وما كنا له مقرنين mahasutsi intuhan amuin ya pagsangsa niya kamuin ini namuin mga sakatan ini ya pagsangsa in mga kapal in mga unta na kau na magsangsa kay mo sila ini mag-serve kay mo dahong kumadto pakain ning kabayaan mo in buti mo in lansa mo Allah Ta'ala sakhara laka hadha. Ma ma'na sakhara? Pagsangsa kay mo, pag-serve kay mo, pagbakti kay mo. Wama kunna lahu muqrinin.
Iban bukunin kaunan namo mukrinin makakaus kanay ni. At tinyari na mo kakausan, inamuin pakaradyaan pagtulak ini, bang bukon tawang sin Allah Ta'ala. Limiyo ko mga taas pilin layo si kadton, mang bukon Allah Ta'ala timabang kay mo kakausan. Malayo sin tulakon mo. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Iban sabunal to din kami patuhan na mo magbalik na. Munqalib ay raji'un. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa. Ya Allah, sabunal to din kami pangayon na mo kay mo. Hatulak-tulak na mo ini albirra inhinang marayaw wattaqwa iban pagmabuka. Pangayon na mo kay mo inhinang marayaw iban pagmabuka. Tulak-tulakan na mo ini. Wa min al-amali ma tarda iban dayng mga hinang amoy karidaan mo. Allahumma hawwin. Ya Allah paluhaya kamu. Hawwana yuhawwinu tahwin. Paluhayun. Allahumma hawwin. Ya Allah paluhaya kamu safarana hadha yung pagtulak na mo ini. Paluhaya. Ayaw mo kayo pananama kasigpitan ha pagtulak-tulak na mo ini. Watwi. Ma ma'na tawa yatwi? اطوي الفراش ما معنى اطوي ما معنى اطوي لبئة اطوي الفراش قولدون واطوي عنا بعده لبئة كامو إن لا يؤنيا إن تلقون مملايو لبئون كيمو سين الله بنابang liupi maununa sumuok na yara kau iyan ya Allah pasuka kamu in malayo واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر يا الله إكوين صاحب sarta iban apagtulakan ayaw mo kami pasari wal khalifa iban hikabin ahli nam Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'is safar ya Allah sabunnal tulin ako magpatilibon ako kay murayng hawa'tha dahing hakasigpitan sin pagtulak-tulak hunit sin pagtulak-tulak kahunitan ko ha mga immigration ng mga panaw mo patilibon ko wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar iban magpatilibon ako ya Allah dahing ka'abatil manzar amuin mga mangi kakitaan ni manzarin amuin mga view kakitaan mo mangi kasi mga bedi makita ako mga magdugtulharan mga masunog at tawakan malunod makita ako mga biyad patilibon ko ang mga bihad para ka amuin makasaksi ko si mga mangi kakitaan mo mga mangi tamam wasu'il munqalab iman magpatilibon kami ring hakangian bang magbalik na inqalaba magbalik na su'il munqalab bang makabalik na fil mal doon na alta na mo wal ahl atawakan ha family na mo patilibon kami ya Allah rakala pagbalik na mo mga malawain alta in family man nasakit patilibon kami had abang kau magbalik wa idha raja ipamong mo ray sa patulakan sa ganapan mo bang kau magbalik na pahula mo, ganapan mo, aibun. Aibun ay raji'un, magbalik na kami. Taibun, nagtatawbat kami. Abidun, simusumba pa Allah Ta'ala ibadat, li Rabbina patuhan na mo, hamidun na mumudji. Hamid, hamida. Tamam? Umatu in dua, mangkita niyo tumula. Kapalan niyo yan, hada muhim jiddan. Tamam? Hada muhimun jiddan. Baik. In hadith, ikang putag-upan. السنة للمسافرين أن يؤمروا أحدهم إن سنة همanga sila magtutulak-tulak أن يؤمروا ما معنى أمر يؤمروا butangan nila أمير يؤمروا إن hinangan nila أمير inangon nila أمير hang kataurain kanila hang po sila timulak on أمير hambuk هذه السنة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. Dan kan Abu Sa'id al-Khudri sa natin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda apabila gumwa into hatulakan hatulakan. Thalatha fi safar. Falyu'ammiru ahadahum hinangun nila amirin hang kataurin kanila. May supaya mamumus impanaw nila bukon mag amuin langsing kuan
magkulang kabuti na mo in panaw. Wayron amin, nabuk manaw, inini manaw, wayron mumus. Bukum bi aun amin, aun pagmiswarat, aun ya pandang mo, akaran mo, ba't mamumusin parakan. In hadithik ang taglima, as-safaru yawm al-khamis. Pagtulak ka adlaw hamis. Kataan adlaw marayaw ra. Umakaw in Rasul sallallahu alayhi wa sallam, masub siya magwa sin adlaw hamis. Siya magtulak adlaw hamis. Mga pagbunuan nila adlaw hamis. Sa awal siya magwa. Early morning. Tamam? Buno niya hatabuk adlaw hamis. Gimuha siya. Damik kaya naghadji siya adlaw hamis. Atawa ka na afo, naghadji siya adlaw sabdo. Bang-aon, amo inlong tabihan, mahayang ko wakto, papagpion ka, buha ka adlaw hamis. Malaing kan bang biisi ka at taong kasasawan, mayroon da saan na misan ununo adlaw. تمام. عن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس رواه البخاري. دين كان كعب بن مالك رضاء سيسن الله تعالى إن كأونا النية مقبموسيا لقلما كما هنغن قلما كما هنغن إن كأونا سن رسول الله مقبوع إذا خرج في سفر wang siya humwa tumulak malain kan adlaw hamis. Mahang siya maggo abang bukun adlaw hamis sadya. Naam. So magawa in sunnah gumuha siya tumulak lapit adlaw bakiran. Mayta sabab muna mabarakat in lapit adlaw. Sani maguntas law diyon lapit adlaw mano siya. Sabrong na bukon pamapaso pagusin hangin bukon patud makusugin hangin abang kau kimuha na si mga lisag mataas suka makata-kata nindakat tamam pagus malaul na paso na insuka bukon biasin mahinaat mabarakat ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam diwaan niya Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah papagbarakataha ummatku in bukurin niya mo in waktu lapit adlaw niya mo in awal barakat. Nampain tao, di magbati sin lapit adlaw, akitaan mo mayroong barakat sin kawhi. Naam, amo yanin, hadithi kalima, kitab al-arba'un as-safariyah, hapalan yung marayaw, insyaallah ta'ala balik, hangpo tag-unumi sa pakauhaan, insyaallah, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.